billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaruna sawaun ala lam laim anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Ma'au ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum azabun azim. Sadaqallahul azim. Siapa namanya?
Namanya siapa? Hafizawania, Nama ayah siapa? Nurul Hajari, Nama mama? Sumisita, Kak Afiza berapa tahun umurnya? 5 tahun, 10 bulan, Ya, Kak Afiza kampungnya di mana? masa baru kampung, Kak Afiza kelas berapa? D3, Siapa ibu Kak Afiza? Ibu Siti, Dengan Ibu Rizkia. beri salam. Assalamualaikum